Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. In the meeting they held with the president, they expressed their concerns on these issues. Mo kgasong eno re utlwa fa sebueledi sa mopresidente a tlhomamisitse gore setšhaba ga sa supa ke mokgatlhanong go ditherisano tsa bosetšhaba. Tona ya thuto ya motheo gatelela botlhokwa jwa kemonokeng e tseneletseng mo dikolong tsa bomapimpana. Inzima lento amateksi yasizwe ubuhlungu thina le moto eziprivate zisinceda kakhulu nje semasontweni imvula zina sincedwa yizo. Dintwa magareng ga bakgweetsi ba di-taxi le ba e-hailing di tlhobaetsa baagi ba Soweto. Mothoetso Madume wa mogetse mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana, tla re diale. Sebueledi sa mopresidente Vincent Magwenya o tlhomamisitse gore setšhaba ga sa supa ke mokgatlhanong epe go ditherisano tsa bosetšhaba. A re ke mokgatlhanong e supilweng ke ditheo tsa boswa ga e supi kemo ya bontsi jwa maAforika Borwa. Magwenya o tlhalositse gore matshwenyego a ka ga ipaakanyo le ketletso gareng ga tse dingwe. In the meeting they held with the president, they expressed their concerns on these issues. There was a genuine and earnest attempt to address those concerns. The president, with all humility, expressed his anxiety over the postponement of the National Convention because a great deal of preparation had taken place for the National Convention to take place and commence the dialogue process. Invitations had gone out. Delegates representing organizations from across society had begun making preparations to attend the National Convention. Therefore, it will have been a great deal of inconvenience, not only to just 7 foundations, but to close to 100 civil society organizations and many other sectoral groups that had committed to attend the National Convention. And therefore, the President felt that those issues of concern must be resolved in parallel to proceeding with the holding of the first National Convention. Komiti ya nakwana e tlhametsweng go batlisisa magatwe a matshosetsi go tshireletso ya naga a dirilweng ke Mogenerala Nhlanhla Mkhwanazi e solofetswe go konosetsa dintlhakaelo le lenaane la tiro ya yone beke e tlang. Babueledi ba palamente ba ne ba eme ditokololo tsa palamente ka lefoko gompieno ka ga dintlhakaelo tse di thadilweng tse makoko a latlhetseng la motlapitsong mo go tsona. Ba palamente ba makoko a farologaneng ba dumela gore botlhokwa jwa tiro ya komiti e ga bo ka ke jwanyadiwa. Going to be a historical ad hoc committee on what we are doing here, so we do need to have the highest structures or the highest level of staff here in the meeting. Maitlhomo a komiti e ke go lebelela ditatofatso tsa bonweenwee go sepodisi sa naga tseo di upolotsweng ke mo Lieutenant General Mkhwanazi kgwedi e fetileng. Fa diphalane a le 31 komiti e tlhoka go neela palamente pegelo ya yona eo e akaretsang meono le tsamaiso ya ka fa gare ga SAPS. Morago ga go dula sebaka se se fetang ura ba mekamekana le mathata a setegeniki, ba palamente ba ne ba tswelela go sekaseka dintlhakaelo tsa komiti ba arogana dikakanyo le ditshwaelo. It is our view that the committee does not possess powers to investigate, I think, in the true meaning of the word. We understand that though that word emanates from an emotion adopted by the House, the word investigate raises some questions. Our understanding is that this process is inquisitorial in nature, it's fact-finding. I agree absolutely that the meeting should be held in Parliament because, of course, all MPs involved have accommodation, have transport, all of which would cost enormous amounts should the entire process be moved elsewhere. So we have the entire process here and the staff, everyone living around in and around Parliament. So I would vehemently object to this being moved elsewhere. Le mororo go ntse le tiego go sa le gale
Makoko o tla dumalane ka gore morero o tlhoka go tsibogelwa ka bonako. We shall ventilate these matters and adopt the terms of reference as soon as it is reasonably possible, because owing to the fact that we have given a strict time period to conclude the work of the ad hoc. Setlhopha sa molao se na le go fitlhelela ka la botlhano go neelana ka pegelo ya ntlha. The legal team will then have to look at the final document, its legalities, and make sure that it complies with the law of the Republic. Komiti tla kopana ka mosupologo go konosetsa dintlhakaelo tsa yona. Ditsitsinyo dingwe di akaretsa go mema dipaki tsotlhe, go akaretsa le bao ba tshwerweng ga jaana. Dipaki di tla letliwa go tla ka babueledi ba tsone. Komiti tla sireletsa botlhe ba ba neelanang ka bopaki. Komiti tla kgona go ikamanya le matlisisi wa forensiki go kopa thuso go tswa go moruni kakaretso, mosireletsi wa setšhaba, IPID, NPA ga mmogo le SIU. Dikopano tsotlhe di tla tshwarelwa mo phatlalatseng fa fela ka gongwe go ka tlhokega gore paki e tlhagelele fela mo khamereng go isireletsa le serodumo sa dipatlisiso tse di tsweletseng. Baagi kwa Soweto ba re tiriso dikgoka magareng ga beng ba di-taxi le bakgweetsi ba e-hailing ya tlhobaetsa. Seno ke morago ga gore motho a le nosi a bolawe mme ba bangwe ba le babedi ba gobale mo tlhaselong e go begwang e golagane le dikgotlang magareng ga beng ba di-taxi le bakgweetsi ba e-hailing kwa tikwatikong ya mabenkele ya Maponya. Babelaelwa ba ba sa itseweng ba santse ba tsene ka lenga la seloko. Tse ke ditlamorago tsa matlhotlhapelo a tlogetseng baagi ba Soweto mo maemong a sa iketlang. People that have been bullying us for a very long time. Yes. The very same challenges that you are facing here, we are facing them at Bosman in Pretoria. So enough is enough. It ends today. We are going to stay here for as long as we want until we get a solution. We are saying the mall is not going to operate until the demands of the people they are being met. The Uber drivers, they are people, they are feeding families, and they've got the right to operate a business like South Africa. Lefapha la dipalangwa mo Gauteng la re ditlhaselo tse tsa go tlhoka ditlhong ga di ka ga go lwela dikgatlhego tsa bapagami. The MEC has come up with a mechanism. The crisis committee that meets the taxi industry as well as the e-hailing industry, frequently every fortnight, 6 o'clock on a Friday. And there has been, specific concession resolutions, conflict resolution mechanisms that are being agreed to. And the MEC was disheartened this morning when she was saying that I'm beginning to ask myself whether the negotiations are in good faith. Because what is happening around the boardroom is typically what is not happening on the ground. Mapodisi a netefaditse lesola mokgweetsi wa e-hailing morago ga gore a tlhaselwe ke banna ba le bane ba baneng ba mothuntsha pele ba ja sejanaga sa gagwe ka molelo. Sejanaga sengwe le sona se fisitswe. An e-hailing vehicle was seen stopping at the entrance when about 4 men approached the driver and shot at him before torching the vehicle. Another vehicle which was nearby was shot at and the driver managed to flee and his vehicle was also torched. Baagi ba re ba batla gore botsamaisi jwa marekelo a Maponya bo ba netefaletse gore bo samagane le leano la tshireletsego ya bona. Sepodisi se netefaditse gore kgetse ya polao le go ja dithoto ka molelo e butswe. Khabagare mokhuduthamaga wa dipalangwa mo Gauteng ke di bone dia le tlabela a re lefapha le tlhoka go bona mokgwa wa go samagana le bodirelo jwa e-hailing. Ona bua le babega dikgang morago ga go tsena kopana le maphata ano a betsanang ka noga e tshela. We're trying to help to mediate as a department and make sure that we stop illegal operation. Unfortunately, it's going to be still painful to them, who, especially those who are operating illegally. Law enforcement is here throughout and different entities, and they are given a clear instruction that let's clean our roads. Everybody who's illegal must be removed from operating this important service. And we are calling to all e-hailers. We are going to call you. Let's formalize ourselves. If you are from Tshwane, we must know which association are you belonging to and which association are you recognizing. It can be that I talk to 2,000 people. It's not going to be possible that we address each and every one of you when the issues are similar, when we can organize ourselves better.
Motho re santse re le mmogo. Motshwarwa yo mongwe gape o tlhokafetse morago ga gore vene ya mapodisi e thulane le serori kwa tseleng ya R101 magareng ga Mokopane le Mokgopong kwa Limpopo. Seno se tlisa palogotlhe ya batshwarwa ba ba tlhokafetseng mo kotsing eo go thataro go akaretsa le lepodisi. Lepodisi leo le ne le isa batshwarwa ba le 11 kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Mokgopong fa le thula serori. Just by this intersection, there was a truck that was moving towards the direction of Naboomspruit, while also our police van was traveling in the same direction. I'm also told that the truck was about to make a turn in this very intersection as our police were also moving through this very same direction. Then they collided in the process. But let me say that investigations are currently underway. We have summoned all role players. Kgotlatshekelo ya magistrata wa Kabokweni e buseditse morago gape kgetsi ya polao kgatlhanong le Mluleki Nkosi wa dingwaga di le 30 yo a latofadiwang ka go bolaya kgaitsedi yo wa dingwaga di le 47 Sibongile Nkosi. Go begwa a supile lebitla le le seng boteng kwa go ntshitsweng gone masaledi a kgaitsedi ye. Mluleki Nkosi o tlhotsa tlhageletse ka boripana kwa kgotlatshekelo. Fa na tlhagelela lekgetlo la ntlha o boleletse kgotlatshekelo gore ga batle mmueledi mme o na puaganya kopo ya beili. Gompieno o fetogile mme o kopa thuso ya semolao. Magistrata o buseditse kgetsi kwa morago. Until 16 September 2025 for the decision of the Director of Public Prosecutions, accused is still in custody with no bail. Sibongile Nkosi o nyeletse ngwaga o fetileng. Morago gore Nkosi a tshwarwe o na totobatsa polao ya gakgaitsediye. Go begwa fa go ntse le go sa utlwane ka mafoko. Mme Sibongile o bolailwe ka sediriswa sengwe se se bogale. Baagi ba dumela gore bosiamisi bo tshwanetse bo diragadiwe. We would like to thank the community members who gave us support, and then we also thank that at least Mluleki now he agreed to have a legal board lawyer. We are very much traumatized as a community due to the fact that we are still waiting for the post-mortem results and the DNA from the forensics. So it's still an ongoing process. But what I would like to say about today, his decision to seek for a lawyer, is that it's a step to the right direction. Lefapha la tshireletsego ya baagi le tlhagisitse matshwenyego tse ba leselo se se tlhobaetsang sa dikgetsi tsa tiriso dikgoka ya bong. We are worried as government and as a department that we continue to experience these cases. So we are appealing to people who may be experiencing challenges with their relationships or marriages to seek help before it's too late. Kgetsi buseditswe morago go fitlhelela kgwedi e tlang e le 13. Moruti wa kwa Kimberley yo a latofadiwang ka go keteka mosadi wa gagwe go fitlha tlhokafala ka thobane ya hockey o ganetswe ka beili ke kgotlatshekelo ya magistrata wa Kimberley. Puso e nganga gore mosimane gape Kgadiete wa dingwaga di le 43 o reteletswe ke go tlamela ka mabaka a utlwalang mo kopong ya gagwe. Baagi bangwe le bakereki ba bontshitse boitumelo morago ga go utlwa gore molatofadiwa o tla nna kwa kgolegelong. Pejana mo kgweding eno, Kgadiete yo o latofatswang ka go kgema mosadi wa gagwe wa dingwaga di le 39 a mo tswala ka plastic mo sefatlhegong le go mo itaya ka hockey stick gabedi mo tlhogong mme a tlhokafala. Ba lelapa la moiswi ba re ba santse ba tshwisitswe ke tiragalo eno. Ke itumela thata kgetsi buseditswe go morago a dinailwe beili and le gore re botlhoko go gae re botlhoko thata hela but ke itumetsela gore a sa khona go tswa because of it might be gore ka be go diregetse something se se boshula. Bao baneng ba tlile go tshegetsa ba lelapa ba re molao o tshwanelwa ke go diragadiwa. Ke re thank you imbele ke a leboga gore o dinailwe bail because of le rona mo re leng teng ra itumela gore ga nkitla re mo bona a ruma around the streets tsa rona tsa Galeshiwe a ntse a bolaile mokapelo wa rona eno gore ke Cynthia, so ra itumela gore I'm very happy how the magistrate has handled this case. It shows that there's some of our magistrates that are really taking the gender-based violence and femicide cases serious. Molato ono o buseditswe morago go fitlhela fa lwetse e tlhola malatsi a le 22. Mosadi wa Kgadiete Cynthia Moreo Thata o tla bolokwa ka la matlhatso. Tebogo Msimanga, dikgang tsa SABC, Kimberley.
Mothoetso re santse re le mmogo. Tona ya tlhabololo ya dikgwebo potlana Stella Ndabeni o ikwetse go ditlamo go nna le seabe mo ditherisanong tse di tlang tsa setšhaba. Mekgatlho e farologaneng go ralala naga e solofetse go kokwana ka moso kwa National Convention kwa Pretoria go simolola ditherisano tseno. Batlhatlheledi ba puso ba gatelela gangwe le gape gore di-cooperative le dikgwebo potlana di botlhokwa thata mo go netefatseng fa go nna le kgolo ikonomi e ungwelang batho botlhe ka maikalelo a go fokotsa lehuma le go se lekalekane mo nageng. Tona dikgwebo potlana Stella Ndabeni o rotloetsa beng ba lephata leno go nna le seabe mo dipuisanong tsa bosetšhaba tseo di rulagantsweng. Our entrepreneurs cannot afford not to participate in the national dialogue. They bring their own experience, their thinking, expertise and knowledge of how South Africa must look like in the future. We are given an opportunity to define a future that we envision, and that future cannot mean anything if the cooperatives and small business are excluded, whilst we're talking about building an inclusive growth. Ndabeni a re batla netefatsa gore dintlha tseo di tlhagisiwang ke beng ba dikgwebo tse di potlana di tsewa tsia. We're calling upon all entrepreneurs in the cooperatives as small, medium enterprises. They must come together. They must make sure that they make their input in those public engagements, but also as the sector will be working with them and their team of the National Dialogue to have sectoral engagement in terms of shaping the policy arena that they will drive in the agenda of the National Dialogue. Mokgatlho mongwe o gatelela botlhokwa jwa gore dipuisano tseno di ungwele batho botlhe. In whatever process we do, our people comes first. We need that to happen, that people globally should come together, unite and speak in one voice in support of the people. Ndabeni a re gape dipuisano tsa bosetšhaba ke tshono ya gore lephata la dikgwebo tse di potlana le tlhotlheletse isago ya naga eno. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Rustenburg. Tona ya thuto ya motheo Siviwe Kwagube o gateletse botlhokwa jwa kemonokeng e tseneletseng mo dikolong tsa bomapimpana. Kwagube a re go ntse le bana ba le bantsi ba ba kgaratlhang ka ntlha ya fa ba sa bona thuto e maleba kwa dikolong tsa bomapimpana. Kwagube e ne e le sebuisegolo kwa Free State G20 Education Indaba kwa Bloemfontein. Ke dilemong tse nyane mo boko bo holang ka nepo mme thuto ya bana e etswa le ka tsela e kenyang papadi. Teacher, when we go to schools, we say hi to the prince and we do the themes and we play. Yes, I go to the ECDs and I say hi to the prince. We dramatize the class themes. Yeah. And do they enjoy? Yes, a lot. Empa hona le dingongoreo tse ngata tsa hore bana ba bangata ka hare ho naha ha ba kene dikolo kapa hona ho rutwa ba sa le banyenyane dilemong. Provinceng ya Freistata hona le matitjhere a rutang bana ba banyane a sa ngodiswang le lefapha a fetang 200 ha diperesente tse 23 e le tsa ba sa fumanang kwetliso ya ho ruta bana. Mathata e re bang le ona haholo di ECD bonnete ke taba ya di-site re hloka hore ka fumantshwa di-site tse kgolo. It is important to receive training as a practitioner in the ECD industry because you get to know and you get to understand the different age groups that you're working with and the different behavior of kids. Lefapha la Thuto Provinceng le re maano a se a kentswe tshebetsong ho phahamisa boemo ba thuto ya bana ba banyane. Lefapha le re le tsepamisitse maikutlo tsamaisong ya dikolo dipalong mmoho le ho baleng. So that is beginning now to bear some fruit because we are going to have 150 schools that we've identified where we are going to implement all the interventions that come from that summit. Ditshatse tsa kgodiso ya bana di fuwa monyetla wa ho ingodisa le hore matitjhere a fumane kwetliso mme ka morao ho tsena tsohle ho tla latela dithuso tsa ditjhelete mmoho le phumantsho ya dijo dikolong. The Treasury has given us 10 billion rand over the medium term. We want to make sure that ECD centers like this are upgraded and that they can take more and more learners. Indaba ena ke karolo ya dipuisano tse tswelang pele tse tlo ba karolo ya dipuisano tsa thuto tsa G20. Magala Masiteng, Lefapheng la ditaba ho SABC Bloemfontein. Mothoetso Boinelo Molibi mang o latela ka tsa maemo a bosa. Tla re kopane gape mo nakong e tlang. Sala sentle.
ke leboga ke adimilwe ke le dumedise babogedi ko gae a re lebelele maemo a bosa bosegonjo fa re lebelela karolo a Limpopo go tswa ko KwaZulu-Natal go ya ko karolong ya Eastern Cape go tla nna le pula diperesente di le 30, karolo ya Free State le bokoni jwa naga le teng go tla nna le pula diperesente di le 30. Bophirima jwa naga go ralala karolo ya Cape Town e tla nna le gone go aparelwa ke maru. Fa re lebelela gape bokoni bophirima le karolo ya Free State go ralala karolo ya Limpopo di tla itemogela pula, karolo ya Gqeberha e tla nna le pula ya diperesente di le 60. Re lebelela ditemperature tsa rona fa re lebelela Bronkhortspruit e tla nna tsididi thata mo mosong ka digata di le 3 go ya go di le 24, Johannesburg ka digata di le 6 go ya go di le 24. Mo Limpopo go tla nna le tlhaboa letsatsi, Mosina e tla nna mogote thata ka digata di le 30. Fa re lebelela Polokwane le teng go tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 7 go ya go di le 26, Bela-Bela le teng ka digata di le 27. Fa re lebelela mo Mpumalanga fa re lebelela Kuskhukuza go tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 8 go ya go di le 31. Fa re lebelela Emelo ka digata di le 4 go ya go di le 21. KwaZulu-Natal go tla nna le pula. Fa re lebelela Pietermaritzburg ka digata di le 12 go ya go di le 27. Port Shepstone ka digata di le 17 go ya go di le 23. Mo Eastern Cape le teng go tla nna le gone go nna le pula. East London ka digata di le 16 go ya go di le 23. Fa re lebelela Willemore ka digata di le 6 go ya go di le 27. Mo Thapameng mo Western Cape le teng fa re lebelela Mossel Bay go tla nna le gone go nna le pula ka digata di le 10 go ya go di le 17. Fa re lebelela Worcester ka digata di le 8 go ya go di le 19. Mo profenseng ya Northern Cape fa re lebelela ko karolong ya Kuruman ka digata di le 10 go ya go di le 23. Carnival ka digata di le 6 go ya go di le 20. Re lebelela Calvinia e tla nna tsididi thata mo mosong ka gerata e le 1 go ya go le 16. Mo Thapameng mo profenseng ya Free State le teng go tla nna le pula, Ficksburg ka digata di le 6 go ya go di le 19, Wepener ka digata di le 9 go ya go di le 19. Fa re lebelela mo bokoni bophirima le teng mo profenseng go tla nna le gone go nna le pula, Potchefstroom ka digata di le 9 go ya go di le 24, Wolmaranstad ka digata di le 11 go ya go di le 23. Fa re lebelela gape ko Vryburg ka digata di le 10 go ya go di le 26. Mo Thapameng mo gaetsho maemo a bosa a felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.